Akhensa ku mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka leya ya ku phahla liya ya ku xana ku phahliwa nkarhi muni, xana fole ri cheriwa nkarhi muni, xana amasirheni loko ya pfuxela vanhu lava nga tlela vurhongo lebyikulu hi ya nkarhi muni, xana loko hi tshamini kwala hi nga ta va hi ri kona kumbe van'wani hi le ku xambileni na matiko loko hi hlekete ku pfuxela ve le hansi hi chela nkarhi muni fole. Vanhu va ka hina fole ku na nkama lowu ri cheriwaka hi wona, a wo njhenjhe wena i pfuka i chela fole mara i kuma ku la i swilo swa xihatla wa ri chela mara u kuma ku a hi swilo swa xihatla ku na nkarhi wa kona. Fole loko ri cheriwa kumbe hi la ku phahla kwala mutini a gandzelweni kumbe hi ya pfuxela vanhu lava nga tlela vurhongo lebyikulu hi chela fole ku sukusela hi awara ya 6 namixo ku fika awara ya 9 namixo, swi ta ya hi ku yini i xixika kumbe i ximumu na. Ivi hi tlhe hi ya chela futhi rini na hi awara ya 5 namadyambu ku fika awara ya 7 namadyambu. Why ni swi vula so? Namixo vafi va 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 endleni va ri ku xuxeni va la ku tlela, namadyambu vafi va kha va la ku pfuka seni se nhlekani luwa hinkwawo a na va tlele se i nkarhi wa vona va pfuka. That's why mi kuma ku na loko mo ya tin'angeni to karhi ta xito va ta mi byela ku mi fika ka ha ri mixo hi ta kota ku mi hlahluva hi mi endlela swilo swa n'wina ka ha ri mixo. N'anga yi nge ku byeli ku tana na nhlekani, loko n'anga yo ze yi ku byela ku tana na nhlekani la ka mina i rhanga a vulavula na mikwembu ya ka n'wina a va kombela ku i sorry ku va munhu wani a fike na nhlekani lowu, munhu wani i te hi ku xaniseka hi mavabyi ivi va kota ku n'wi pfulela tindlela va n'wi komba timhaka leti wena i nga ta hi tona, va n'wi komba xivono, tinhlolo to n'wi komba xivono. Se la xikarhi ni laha ku sukusela hi awara ya 9 namixo ku fika hi awara ya 5 namadyambu hi swi endlisa ku yini na loko dyambu ri rhengile kwala ka vo ma 1, 2 or 3 or 12 o'clock na nhlekani loko i fika a gandzelweni i fika i chela fole ntsena i miyela a wu vulavuleli, kumbe i fika i veka mali la gandzelweni 100 rand or 50 rand or 10 rand i fika i yi veka la ivi i chela fole a wu vulavuleli wo phaphatela mavoko ntsena i suka i famba. Loko ku ri ke ni mi ku hala ku xambileni ku hala majoni mi la ku phahla i fika i chela fole kwala yi nga ta va i ri kona. Loko ri ni i na nhlekani vo ma 12, 1, 2 i chela fole ivi i miyela. Loko ri ke ni i na mpundzu i chela mali liya fole kwala yi nga ta va yi ri kona kwala ka yindlu leyi nga ta va yi ri ka yona i chela fole i vulavulele i kombela ve le hansi va ku pfulela tihlahla or va ku pfulela tilaki, because vanhu vo tala mi kuma ku mi endla swihoxo mi phahla na nhlekani. Loko mi phahla na nhlekani ivi swilo swi nga fambi mi ku hahani leswi va nga ta va ta hi phahla a va hi phahlangi swona, kumbe malume a va hi phahlangi swona or mani wa ka hina loyi a nga ta hi phahla a nga hi phahlangi swona. Hi mhaka ku mi fike mi phahla dyambu ri humini ri khe ri ba thavathava kasi a fanele mi endleni mi phahle nampundzu. That's why mi kuma ku na n'wana loko a vabya kumbe ku ri na mavabyi na mutini va ku hayi ku laveka i lava ku cheleriwa fole va ta n'wi chelela ka ha ri mixo swinene. Kumbe loko ri i fike na nhlekani ku ta fika ku tshamiwa laha ku dyiwa mabulu loko se dyambu ri nghene titshaveni ri rhengile ivi ku yiwa la gandzelweni ku ya cheriwa fole, vakheguli va chela fole or mukhalabye kwala mutini or hahani or malume va chela fole. Se a hi swi tshikeni leswo hi fika hi chela fole na nhlekani vanhu va ka hina hi ku hi kwatisa mikwembu ku sukusela nkama lowa awara ya 9 namixo ku va awara ya 5 namadyambu va wisile ku fana na mina na wena loko dyambu ri pela hi va ku hi wisile. Thank you na khensa ku va mpfulele channel